Yes, reka nongere mbifurize ibihe byiza, nizere ko mumeze neza. Reka nizere ko mwe mwese mukomeje kudukurikirana muri hirya no hino ku isi, mukomeje kugira ibihe byiza. Rero birumvikana tuje mu makuru ajyanye n'imikino, tuje muri sports update. Turaje kugira ngo tugende tuganira byinshi bitandukanye birumvikana bigezweho muri aya masaha. Ni byinshi cyane rero abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo bahoze babikurikirana, n'amakuru atari make. Avuga ko ari amakuru meza ku makipe amwe namwe hano mu Rwanda birumvikana, ariko ndetse n'amakuru yo hanze turaza kuyinjira. Amakipe ya Arsenal ikomeje guhereza icyizere abakunzi bayo ko na UEFA Champions League ishobora kuyitwara. Benshi bati Imana muri iyi ekipe. N'andi makuru atandukanye birumvikana turaza kwinjiramo, tugende tuyanariza gake gake, turebere hamwe ibiri kuvugwa muri rusange. Hanyuma tuza no guhana ibitekerezo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Turaza kwifashisha telefone birumvikana, hanyuma duhereza abakunzi bacu uburyo bwo kutuvugisha, baduhereza n'ibitekerezo n'inyunganizi kuri kino kiganiro, kugira ngo dukomeze kubana kandi buri wese ayiyumva mu wundi. Ubwo rero turaza guhera mu Rwanda mu kanya gatoya, nk'amasegonda 30 ndabangarutse. Duhera muri ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ekipe ya APR Football Club. Ibintu bikomeje kugenda bivugwa ku mpande zombi, ngo ndavuga APR na Rayon Sport, ariko bamwe ni positive abandi ni negative. Mu kanya gatoya ndaje ninjiremo neza cyane nihuta. Yes, bwana reka mpite nihuta cyane kabisa. Ndabona abantu benshi kuri Facebook page yacu, bahageze ari benshi cyane. Ndabona bahageze ari benshi cyane kabisa, bagenda batanga ibitekerezo. Witwa Vedast ati kabisa ati abone ibitekerezo byawe byanditse ukuntu ntabwo bisomeka, ariko mu by'ukuri ubwo wenda uraza kugaruka cyangwa uzi no kwinjira kuri YouTube wandike naho nta kibazo. Ubwo rero ibitekerezo byanyu ndaza kubihereza umwanya, birumvikana. Nze no kugerageza kumva bamwe na bamwe ku murongo wa telefone, ariko ibyo ntago byatubuza kuba twihuse cyane kugira ngo wenda iminota itaza kudutwara n'ikiganiro tutagisoje, kuko ushobora kwibanda ku bitekerezo karangira n'ikiganiro kidakozwe. Ubwo rero muri ekipe ya Rayon Sport n'iki kiri kuvugwa rero? Ngira ngo mu minsi yashize nibwo havuzwe abaterankunga batandukanye bagomba kwinjira muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero umuterankunga utahiwe unakomeye cyane ni uwitwa Airtel Rwanda. Yes, ni umuterankunga rero wa Airtel Rwanda, niwe wamaze kuba kabisa kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Mu by'ukuri ni umuterankunga ku munsi w'ejo nibwo yagerageje kwigaragaza, agerageza kugaragaza uburyo agiye kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport.
ni statement ndende cyane ariko wenda umuntu yitegereje neza n'ubufasha bukomeye cyane ku mpande zombi. Ubona ko ari ekipe ya Rayon Sport izunguka ariko n'ikipe ariko n'umuterankunga wa Airtel nawazunguka. Akora ko ni miliyoni 200 bagomba gutanga, ntabwo ndabona neza izi miliyoni zatangwa mu byiciro cyangwa se ziraza gutangirwa rimwe. Ntabwo ndabona neza ibikorwa zigomba gukora ariko nuko igihari ari uko umuterankunga agomba guhita afatanya na ekipe ya Rayon Sport mu kwezi gutaha. Ubwo rero abareyo kuri YouTube channel yacu nabonye ari benshi cyane abareyo n'ahandi hatandukanye birumvikana nabo ndi kugenda mbabona. Icyo navuga nuko ari ibyishimo n'inkuru nziza. Ekipe ya Rayon Sport navuga ko ibonye umuterankunga mwiza. Ubwo nahabo rero gukomeza gushyigikira ekipe yabo kubera ko nahoze mbona bafite n'umukino wa gicuti. Turaza nabyo kubireba neza. Turebe uko bimeze muri rusange. Yes, reka nongere mbifurize ibihe byiza, nizere ko mumeze neza. Reka nizere ko mwe mwese mukomeje kudukurikirana muri hirya no hino ku isi, mukomeje kugira ibihe byiza. Rero birumvikana tuje mu makuru ajyanye n'imikino, tuje muri sports update. Turaje kugira ngo tugende tuganira byinshi bitandukanye birumvikana bigezweho muri aya masaha. Ni byinshi cyane rero abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo bahoze babikurikirana n'amakuru atari make. Avuga ko ari amakuru meza ku makipe amwe namwe hano mu Rwanda birumvikana. Ariko ndetse n'amakuru yo hanze turaza kuyinjira. Amakipe ya Arsenal ikomeje guhereza icyizere abakunzi bayo ko na UEFA Champions League ishobora kuyitwara. Benshi bati Imana muri ekipe. Nandi makuru atandukanye birumvikana. Turaza kwinjiramo tugende tuyanariza gake gake turebere hamwe ibiri kuvugwa muri rusange. Hanyuma tuza guhana ibitekerezo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Turaza kwifashisha telefone birumvikana. Hanyuma duhereza abakunzi bacu uburyo bwo kutuvugisha, baduhereza n'ibitekerezo n'inyunganizi kuri kino kiganiro kugira ngo dukomeze kubana kandi buri wese ayiyumva mu wundi. Ubwo rero turaza guhera mu Rwanda mu kanya gatoya mu masegonda 30 ndabangarutse. Duhera muri ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ekipe ya APR Football Club. Ibintu bikomeje kugenda bivugwa ku mpande zombi, ngo ndavuga APR na Rayon Sport, ariko bamwe ni positive abandi ni negative. Mu kanya gatoya ndaje ninjiremo neza cyane nihuta. Yes, bwo reka mpite nihuta cyane kabisa. Ndabona abantu benshi kuri Facebook page yacu, nabahageze ari benshi cyane. Ndabona bahageze ari benshi cyane kabisa bagenda batanga ibitekerezo. Witwa Vedast ati kabisa ati abone ibitekerezo byawe byanditse ko ntabwo bisomeka, ariko mu by'ukuri ubwo wenda uraza kugaruka cyangwa uzi no kwinjira kuri YouTube wandike naho nta kibazo. Ubwo rero ibitekerezo byanyu ndaza kubihereza umwanya, birumvikana nze no kugerageza kumva bamwe na bamwe ku murongo wa telefone, ariko ibyo ntago byatubuza kuba twihuse cyane kugira ngo wenda iminota itaza kudutwara n'ikiganiro tutagisoje.
ko ushobora kwibanda ku bitekerezo karangira n'ikiganiro kidakozwe. Ubwo rero muri ekipe ya Rayon Sport n'iki kiri kuvugwa rero? Ngira ngo mu minsi yashize nibwo havuzwe abaterankunga batandukanye bagomba kwinjira muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero umuterankunga utahiwe unakomeye cyane ni uwitwa Airtel Rwanda. Yes, n'umuterankunga rero wa Airtel Rwanda niwe wamaze kuba kabisa kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Mu by'ukuri ni umuterankunga ku munsi w'ejo nibwo yagerageje kwigaragaza, agerageza kugaragaza uburyo agiye kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Ni statement ndende cyane ariko wenda umuntu yitegereje neza n'ubufasha bukomeye cyane ku mpande zombi. Ubona ko ari ekipe ya Rayon Sport izunguka ariko n'ikipe ariko n'umuterankunga wa Airtel nawe azunguka. Akora ko ni miliyoni 200 bagomba gutanga, ntabwo ndabona neza isizi miliyoni zatangwa mu byiciro cyangwa se ziraza gutangirwa rimwe. Ntabwo ndabona neza ibikorwa zigomba gukora ariko nuko igihari ari uko umuterankunga agomba guhita afatanya na ekipe ya Rayon Sport mu kwezi gutaha. Ubwo rero abareyo kuri YouTube channel yacu nabonye ari benshi cyane abareyo n'ahandi hatandukanye birumvikana nabo ndi kugenda mbabona. Icyo navuga nuko ari ibyishimo n'inkuru nziza. Ekipe ya Rayon Sport navuga ko ibonye umuterankunga mwiza. Ubwo nahabo rero nko gukomeza gushyigikira ekipe yabo kubera ko nahoze mbona bafite n'umukino wa gicuti. Turaza nabyo kubireba neza turebe uko bimeze muri rusange.